India ram in Dánpui result hian min tilom ve khopa eizon na wanga thlariat lai news analysis kan chol san to hnuwa zan in zun ninga hian India ram politics clearna kan ron buat seile thaya kan channel clear thin tu tele min ngai na tu te zongjong chibai kan book chewa news analysis chi sang update chunjom zel kan tuma in lo clear ve zel don nia nimin zun nili Lok Sabha in thlan result tanga thil chiang tak pakhat chu Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah ten India ram an khalvir vel dan hi India mi pui tam zokin kan du lo ti alanga chuti rualin BJP chuan an ma ni pualin seat jani somli lai la in party mala chak berni na an la lua ran tamaya Hindulal ram vote bank ala tu chelo ti alang India Alliance stand in thada ala thiang lo NDA Alliance an he theina chun chu in pum khat na chau ani NDA in seat zali an target chan Lok Sabha seat zongjong hi zanga somli panga ani a elected representative hi zanga somli pathum ni in seat ni hi chu Anglo Indian community tana nominated seat ani India ram Dánpui thlák danglam emo sik soi theina chu lower house Lok Sabha le upper house Rajya Sabha a member ten 2/3 majority hun thuma thena hun ni in an pompui ve angaya BJP thui hruai NDA hian an chak wang lai ber tun sarkar kan thame ka hian seat zathum somnga pathum an changa hei hi 2/3 majority atling lova engtin tinemo party te naw le independent MP ten an thlop thina citizenship amendment bill po atlang maya amaro chu India ram lungphum thlak danglam theina tur bill an pass ngamlo achan chu Rajya Sabha atlang theidon lo wangin Rajya Sabha din muni chiang zokin hansoi masa ila athome Rajya Sabha hian member jani somni panga anaya Jammu and Kashmir hi president's rule hnuaya awma wangin tuna upper house member omzat chu jani somli ni in majority chu za somni pakhat ani BJP hi Rajya Sabha member nga ber ani meka nominated member pangaten BJP an thlopa wangin BJP NDA lamtang hi member somkwa pasari anom meka simple majority po an nei phachuang lo Indian National Congress hian Rajya Sabha member somni pakwa na ya Trinamool in som pathum AP le DMK in som veve ZD le YSRCP ten pakwa veve BRS in pasari RJD in paruk CPIM in panga AIADMK le ZDU in pali veve annei NDA hi Lok Sabha du tokin tal theima se Rajya Sabha an chaktok lova hei wang hian kumsang ni som ni pali Lok Sabha election a khan seat zali la nge yan dua antum viau bokani party malang chuan chak nge tura rin kaiber an nisa hrimhrima India mi pui tam zokin NDA hi la sarkar tur chuan kan ding deuh vekani amaro chu RSS thunun BJP NDA sarkar hian chak satlia andu tok lova Lok Sabha seat zali an lak chuan zoi muangin Rajya Sabha an thunun theidon ti an chut thiama well beginners half dan ti thufingkha an pomhet viawani heti lai hian India Alliance ten India ram lungphum ahing don hei ba khi in Dánpui kan nei to lo mai thei India Dánpui an thlak don ti te an vordar hnia mitam tak ngeng achun tlanga Hindu kulmuk tamna Ram Mandir ro pui taka an honna state India rama Lok Sabha seat somriat omna Uttar Pradesh Rorel lai Yogi Adityanath lalram chu BJP chet siat na ber ani ta hiala BJP chunga boina neu a omzui don ni te point alang BJP Hindu politics atlom ta BJP three hruai NDA hian seat jathum somnga chunglam la in sarkar lengat sela chuan India ram mahun tur hi a dictatorship rui maya chu mai ni lovin Hindu chehau in lulin lutuk tur hi torhlel om tak ani don ti achiang reng Manipur boina BJP sarkarin alam chia dante Hindu politics rigot manga India mi pui vote hu yantum dante opposition party leader te central agency CBI enforcement manga anek chep dante
opposition te bank account khar saka election an ma chon tir dan te secular India ti bawantum dan te a atam mai tuna chuan heng zong hi tun sarkara chuan vana ra ang ani theidon ta a BJP Hindu politics tenom tak India mi puimin dai dan tu chuan awang lai pel to a Christian te bai se yang takin India Alliance si chaktok lo ma se India ram Dánpui veng him turin an chaktoka ring tu te tong traina ra kan ti ani point aswal tam lo khopang India Alliance bai se ain chetha tho ho na thajok an mamo Hindulal ram din tumrana BJP sarkar kalsiam kanin to zia enin India Alliance hian seat alala tlem angrenga hemi konga hian voter ti ai ma in opposition party te mo pûtru jok nin alang opposition party chunga in siam rem thailo na mun tam taka annaya tho ho na tha an nei lo awang le media lama atha zonga an alliance chungchang soi chwa na atam tok lo awangin chanchin buchiar phachin taknial te point an ringam lo ani tuna India Alliance din hun hi party leader te tho chwa ni lovin BJP sarkar nin hlua na anti incumbency wang ni berin alanga sarkar tur hi chiang fakasoi ahara kingmaker tur Nitish Kumar hian railo te a NDA achwa san le theiboka kumsom lai hne taka sarkar Modi le Amit Shah toro na atop shrim hi kan lom na tur chuani India ram hi chitin namtin twal chaina aniangin Tangrawal sarkar coalition government hi kan thatpui berni in alanga tuna zet chuan BJP politics tenom takha atlaniam to han bei sei phot mai tiang BJP hian Indian constitution ti danglam anlo tum tak takem BJP MP nilai former union minister Lonito Anand Kumar heads hian BJP RSS thuruk alo he phadeu nge NDA in Rajya Sabha 2/3 majority anai huna India Dánpui kan ti danglam don ti in alo soi fo to a he atong kam wang hian opposition ten BJP baile na tu rem chang an hu pha ta zela Mars ni som sang ni som ni pali po khan BJP slogan aap ki bar 400 par omzia chu BJP sarkar tharin India Dánpui asiam that thaina turani hei hian Congress sarkarin India Dánpui alo khoi danglam to zongsong athak vek don ti in Halegari Sidapur Taluk Uttarakananda district Karnataka huna BJP party workers meeta asoya BJP RSS thuruk khrepachin turangai ania andu ain Anand Kumar hian asoi chuak ma deuh ni in alang BJP chuan anzil hau nga la tun election a khan ticket po anpek du lo phang nge ani BJP MP Anand Kumar thusoi hi BJP hruai tu ten phaviau ma se dot mulhum chu asoi bik lo topang ti achianga van pathian rem ruata Anand Kumar hian India mi pui minti harta jok ani ti ila adik viau mai thei soituangin BJP hian sit zali lo lata se India ram state mun thuma thena mun ni anthunun ti na ani dona Rajya Sabha anmamo chakna annei thuai don tin India Alliance po seat anlak klem chuan anzui ral ngal mai dona election lo la omzel tura BJP king thlak ahar le zwal don ani phurna thara beichun zom thei turin Congress thui hwai India Alliance mason na kan mu a hwai sen taka India ram lungphum von him min tiam tu te hi India ram minority ten kan thlop thiam apoimo khop mai parliament hian India Dánpui athak thei rengem ti zona hi chandon chuan soituratama toite in han soila Kesavananda Bharati case 1973 a khan Supreme Court chuan thutlukna chinsia thlak tak alo siam to a fundamental rights statiamin parliament chuan India Dánpui eng po siam that emen theina power anaya amaro chu India Dánpui nga na bulpui basic structure ero khoidanglam arem lo ti in thutlukna asiamani chutiani chuan khoidanglam thailo basic structure te chu engtenge ani ti chu thlir tu ten kan thadu ngeyang atoi zong soitaila basic structure te chu federalism secularism fundamental rights le democracy te ani BJP NDA hian 2/3 majority nei chia sela chuan Indian constitution
basic structure te hi target bera an nei tlat chuan eng tin tinemo anghing theidan awm don ti achianga dikta ka soi chuan democracy rama thleng tura kan rin phak lo tam tak Christian te hian kan sepui ro twar taringot hi atam khop mai India Dánpuia secularism sakho zalen na ti thumal hi thaibo ani emo ani lo emo BJP sarkar hnuaya chuan humhal ani lova thaibo nen danglamna atamte chiam lo Modi sarkar chuan election commissioner te ruat tu selection committee po athlak maya tunma chuan chief justice of India prime minister le opposition leader te ani thina tuna chuan prime minister union home minister le opposition leader te anni toa rorel lai party du zong thanna ani taringot mai het yang hian supreme court kalphung po sarkar lai an chaktok miau chuan ti danglam theidan tam tak aoma Kesavananda Bharati case 1973 ya Supreme Court thutlukna wang hian Indian Constitution basic structure hi pathian thutlung angang het ani lo ti po hriat tel a thawme